ntibari kurindira wenda ngo umupira urangire bamutegamire se bamwice. urumva abantu baraye kurasa mu kabari urumva abantu byanga binjiye byakunda. urumva abantu binjiye mu kabari bagahita barasa, urumva ko ni ibindi bindi, ni ibintu bidasobanutse. Ariko nta kindi dushaka kuvuga bwana munyamakuru, turashaka gusaba leta y'u Bugande ni ukuyisaba rwose. Museveni na muhungu we ni ababyeyi rwose, kandi bashobora gukemura kino kibazo kiri gukorerwa abanyamurenge. Tuba tugomba gupfa impfu zidasobanutse kandi zidafite uko twozisobanura muri kiriya gihugu. Kuvuga ngo umuntu baramunize, umuntu ngo baramurashe, eske igihugu twahungiyemo cyangwa igihugu abantu bahungiyemo kugira ngo babone amahoro, babone umutekano. Mu bigaragara no mu jene urabona ko ari umutipe byubashe mutoya ntamuzi. umuntu bavuga ngo nyine ngo agera ku gihe cyo kuraswa ni wa muntu wananiranye kandi uzwi n'ubwo wa muntu tuzi ngo ni gito mu buryo ashobora kuba abantu bose umujura baramubujije arangara. Abo babujije mu bizi barashwe bababujije, hari abo babujije twebwe tuzi barabahungisha kuko bari bazi ko nta mikino umuntu ari bubarase. Ariko babanje gutanga itangazo baravuga baja mu mazu kavuga umuhungu wanyu ibi n'ibi n'ibi natareka azo. Aba barashwe rero nuko bababujije baranga, baza kabiri baza gatatu bakomeza muri ya muto. So rero ndagira ngo wabonye n'undi barasha ari uko ya igipupe yari afite igipupe ashaka kucibisha, kucibisha baramurasa ari impari iyo story kongeye tubaye mwaramutse abandi tubaye mwiriwe bitewe n'ibice muherereyemo ku isi. Tubahaye mwaramutse abandi tubahaye mwiriwe. Nk'uko bisanzwe rero ni kuri Tawara TV twari tumaze nk'iminsi nk'itatu cyangwa ingahe tutabagezaho amakuru n'ibiganiro, ariko tukaba twagarutse rimwe na rimwe akanya kaba kabuze, ariko nanone nta kundi haba habaye shughuli nyinshi zimwe na zimwe zituma tutaboneka, ariko ntago twagenda ngo duhere burya ngo muzadutinde hajya kugira ngo gutinda guhera. So twaje rero nk'uko bisanzwe The King, nawe turi kumwe kuva kuri The King TV, nanjye kuri Tawara Eric nkunda abantu. Rero nta kindi tuje kuvugaho, ni amakuru ari kuvugwa hari i Bugande, aho hari umusore mutoya cyane wabashije kwitaba Imana azize urupfu rutari rwiza. Yabashe kuraswa abagizi ba nabi, aho yabashe kuraswa amasasu abiri. Uwo musore akaba yitwa Mandela, papa we akaba ari abasita, papa akaba yitwa Rubeni. Ubwo rero namwe murabyumva ko ari by'akababaro n'agahinda, ariko kandi byarabo ntitugahiranwe n'agahinda. Nimba twahita accident, niyo nkuru rero tugiye gusesengura cyangwa se tugiye kubavira umuzi uko byagenze nuko byari byifashe kugira ngo uwo mwana abashe kwicwa n'abagizi ba nabi bari bitwaje intwaro mu gihugu cy'u Bugande hariya mu gace ka Mbarara. The King muraho neza? Muraho neza bwana. Namake turaho buke akazuba kabaye ni sawa. Sinzinga natwe ga nimba kaje kagiye kutwa, ariko nimba ahantu hari rero kirima nziza ubu nyine Kenya ni Kenya. Hari mu gukonja ntiyakonje cyane ntiyanashije, kubera ko ibindi bihugu abari mu Rwanda barakubwira ngo turapfuye n'izuba, ko riratwakira tukumva twogenda twambaye amasengeri gusa. Kurumva nk'icyo kintu aho ndagira ngo uribuka ko twigeze kuvugana n'umuntu wo mu Buholande w'umushuti wacu, aratubwira turanamusuje cyane turamusuje uze kukamwohereza ko tumusuje umushuti wacu, atubwira uburyo hari bari gupfa n'abazize ubuzima kubera ubushuhe. Ibaza ko yatubwiye ko ujyana urukweto mu muhanda itari gasigaramo. Bamaze iminsi babyerekana kaburimbo ngo yara igashonga. Nabonye ejo hari umutipe wari uri gufata igi, urabona bino byuma byo mu muhanda binoza amaburdire, umureti wa dadi kami nabonye hari imbwa ihayirukamo ayawe yavugije induru indi ya migenda inyuma y'imodoka mu mazi.
so bivuga yuko sinzi ko tushobora kuvuga ubu nyine muri Amerika kumwe basaraga ngo imbeho neje ko barasara ko baravuga ubushuhe hano turenda gupfa so rero niko isi iteye niko imeze niko iremetse ni uko uyihanganira nyine nta kundi ni ibihe kandi ibihe iyo bije tugomba kubibamo kuko nyine si twe twaremye isi Imana niyo yayiremye ariko nimba rero hari ahantu hasa nk'ameze neza ubu nyine navuga ejo noneho niriwe nambaye agapira konyine umunsi wose hari ubushuhe kandi ni hari ubushuhe butari bumwe bwa danje ntabwo ari mu gushoka uretse ahantu hamwe gutya nk'iraza Kasarani uzigira ngo zone yatobotse ahubwo buriya nk'abantu batuye hari igihe umusaza yari arwaye aranaza twatuje ku bitaro Kiyambu bita Nazareth Hospital nimba muzi Indondo habe na za sentimeri habiti byinshi no naranaharebye gutya iho noneho hahingwa amakawa burya ngo ahantu hose hahinga ikawa icayi abantu habakonje lazima so rero tudatinze katwinjire muri inkuru duherere inkuru ko bimeze bwana munyamakuru uyu mwana w'umuhungu uraye utuvuyemo ni inkuru ibabaje cyane y'agahinda iteye agahinda mu buryo bukabije n'umwana w'umusita yaratuye Mbarara yagiye kureba match nk'abandi bose kuja kureba match ntabwo ari kosa abajene bose ndatekereza ko nta muntu tuzoja kuzireba abe n'abagabo bakuze nibisanzwe kuja kuca muri ariko nimba ari uko ari iki ino Coupe du Monde nagiyeho rimwe gusa umuntu nza nkurebera mu rugo yanandyoheye nimba ari uko yabereye muri Amerika n'amasaha mabi ni ukuvuga ngo uyu mujene yarashwe amasasu abiri araswa n'abagizi ba nabi bataramenyekana gusa biravuga yuko abagizi ba nabi bari bambaye imyenda ya teni ntabwo tuzi niba ari teni ikihe gihugu gusa batanze amakuru ni imyenda imeze nk'iya gisirikare birashoboka yuko niba nifuza amamasike mu maso biranashoboka yuko urabizi ko muri ino minsi abantu benshi bagenda bagura amateni agiye atandukanye ashobora kuba wenda ari z'abajura ariko n'abagizi ba nabi baje bakarasa muri ako kabari barari kureberamo match barasuye uyu mujene arapfa ubu tuvugana nta kirimo umwuka w'abazima yarayapfuye ariko muri ibi bintu byose duhora tuvuga ni akarengane gakorerwa abanyamurenge uyu ni muri amezi 3 ashize umuntu wa gatatu kandi yishwe n'abagizi ba nabi wa mbere urabizi ko yishwe saa 11 mu rukerera uburyo bamwishe ngira ngo murabizi bamwishe cyane wa kabiri ni umwana muto ejo bundi banize umwana ujene muto cyane wari mu iduka ryiwe yinjiye mu nzu baramuniga baramwica wa gatatu ni uyu barasha ni ukuvuga ngo bino bintu bigomba si nabo gusa hari n'abandi mu bihe byashize nzi ngewe mfite umuvandimwe nawe w'Ubugande basanze yapfuye mu bamunize yapfuye mu gitondo basanga intumbi yiwe nkuriya mugore nkuriya mugore nawe bamasanga bamunize ni ukuvuga ngo uyu mujene yishwe n'abagizi ba nabi cyane rwose tunihanganisha umuryango w'abasita muri rusange twihanganisha n'abanyamurenge bose kuba batakaje umuzambere ndetse buriya iyo umuntu apfuye haba hari ibintu byinshi bihagaze kuko ibyo yari kuzakora we ntiwabikora umuntu agira umwihariko wiwe rero muri kano kanya twaje kubikira uyu musore upfuye urupfu rw'agashinyaguro wishwe n'abagizi ba nabi bitwaje noneho intwaro wenda kuvuga ko niko tugomba gutindaho cyane ni gute abagizi ba nabi baza bakarasa mu karere harimo abasirikare na polisi umuntu akinjira mu kabari gusa akarasa gutyo gusa numva ko ni ikibazo gihari ni ikibazo gihari bwana munyamakuru nk'uko ubivuze reka duhere ku mpfu zagiye ziba zidasobanutse kandi zagiye zibera muri kiriya gihugu ndetse urebye hegeranye nubwo hategeranye cyane ariko haregeranye ni ukuvuga ngo nimba Imbarara na za Cyaka ni ukuvuga ngo kuva Cyaka ndagira ngo serukira za Mbarara n'uvuye za Nakivari bose
je Buganda simpazi pe ndibaza ariko kuvuga ngo umuntu yagiye kureba akabumbu nkuko n'abandi bagiye kukareba noneho se turibaza hari ikibazo yari afitanye n'abantu se ku buryo baba bavuze ngo reka tumusangemo tumurase ntibari kurindira wenda ngo umupira urangire bamutegamire se bamwice abantu bari kurasa mu kabari urumva abantu binje mu kabari bagahita barasa urumva ko ni ibindi ni ibintu bidasobanutse ariko nta kindi dushaka kuvuga bwana munyamakuru turashaka gusaba leta y'u Buganda ni ukuyisaba rwose Museveni na muhungu we ni ababyeyi rwose kandi bashobora gukemura kino kibazo kiri gukorerwa abanyamurenge tuhadukuma gupfa impfu zidasobanutse kandi zidafite uko twozisobanura muri kiriya gihugu kuvuga ngo umuntu baramunize umuntu ngo baramurashe eske igihugu twahungiyemo cyangwa igihugu abantu bahungiyemo kugira ngo babone amahoro babone umutekano akaba ari cyo gihugu bari gupfiramo nka za mfu n'ubundi twahunze ni ibintu bidafite uko bisobanutse niyo ngo twahunze impfu z'ubwicanyi nka ziriya zo kwicwa rubozo sibyo twahunze amasasu twahunze imipanga twahunze kunigwa ibyo nibyo twahunze ariko none no mu bihugu aho twakabonemo umutekano umwidegemvyo niho nibyo turi gupfa tukabaza leta y'u Buganda wayi mutadukurikirana zino mpfu zose zimaze gupfa tubatakira kubera iki mutadukemura ikibazo kubera iki mutadushakira abantu bari gukora bino bintu nk'ubu ngenda ndibaza urupfu rw'uriya mugore aho hari ikintu kibabaje kugeza n'ubu ntantintu hari ikintu kibabaje cyane ariko kibaye kuri runo rupfu rw'uyu mujene abantu bari gukomeza kuvuga ukuntu byagenze ngo biravugwa ko ari abasirikare biravugwa cyangwa se abagizi ba nabi kwa baje barinjira bakubita abantu barabakubita mu gihe bari kwirukanka bararasa sinzi nimba hari abandi bakomeretse ariko ibintu hasiga ubuzima ni ikintu gitarame nose mwo kwinjira mukubita abantu nimba mutari mushaka ko bahaba iryo joro murahagarara mukabwira abantu musohoke ntabwo aya masaha ari ayo kureba ibyemereye kurasa umuturage ariko uwo mufunga yakoze ikosa ariko kuza ngo ugiye kumurasa leta cyangwa se njye sinabimemera ko ari igisirikare byanze bikunze ni nk'igipolisi kuko igisirikare cy'i Bugande uko nk'izi nzi ko ari igisirikare kitaza gipfa kuja ahantu kiza kija ahantu hatari umutekano bazaba barekura cyage ni nkano wari wabona umusirikare wa hano muri Kenya wari wapfa kumubona afite imbunda hano wari wabona uzi ko n'uvuye mu gisirikare n'uvuye muri ka n'uvuye muri ka aza asohoka yambaye civili cyangwa se akasohoka yambaye igisirikare yinjira mu modoka ataha hari abataha baba bari mu mazu yabo bakirwa mu kigo bagataha hakaba n'ababa mu kigo sibyo niba abasirikare KDF mbese niyo habaye ni PDF na cyagiye bari hano na cyagiye habaye imyigaragambyo ntibajya babarekura barekura polisi ngo rero ni Bugande je nigeze kuba imyigaragambyo cyagiye ya Besigye yari yakomeye cyane polisi isa nkaho yigize Museveni arakara amavuga ngo murekure military yo papa abantu ni inyamaswa kubera ko ntibazaboneka ariko umunsi aho baza baca abaturage bose bazamacicika ibo nta mikino nifya nabonye size ukuntu nafashe telefone meze gutya mvuye mu wanje aho nabaga turi ku ishuri bama baza barambwira ngo zaniye telefone Buganda nari mbabonye nkari ariko ngiye ndi kwimera gutya kuri telefone bagira ngo narimo mbafotora ndavuga ati ntago nabafotoye zaniye telefone ndayiba
injira muri profile nyine ndamubwira ati ntabwo nigeze mbafotora nari mudore ngiyi telefone maze narimo nifotora ntabwo ari mwe narimo fotora aho ngo twari tugize ngo icyo ari guhura nacyo ari kubona ntabwo bakina so rero sintekereza ko igisirikare cyo cyaje hariya ngo babasohore abasirikare ntibarasa nta musirikare watozwe upfa kurasa ibi ntibibaho rwose ni nk'abapolisi ariko nanone sinumva impamvu borasa ntabwo byumvikana kumva nubwo uretse ko mu bigaragara no mu jene urabona ko ari umutipe wiyubashye mutoya ntamuzi umuntu bavuga ngo nyine ngo agera ku gihe cyo kuraswa ni wa muntu wananiranye kandi uzwi n'ubwoba wa muntu tuzi ngo ni gito mu buryo ashobora kuba abantu bose n'umujura baramubujije arangara abo babujije mu bizi barashwe bababujije hari abo babujije twebwe tuzi barabahungisha kuko bari bazi ko nta mikino umuntu ari bubarase ariko babanje gutanga itangazo baravuga baja mu mazu kavuga umuhungu wanyu ibi n'ibi n'ibi natareka azo aba barashwe rero nuko bababujije baranga baza kabiri baza gatatu bakomeza muri ya moto so rero ndagira ngo wabonye n'undi barashe ari uko igipupe yari afite igipupe ashaka kucibisha hano baramurasa ari impari iyo story reka nkubwire ukuntu byagenze n'abavandimwe babo bari hano hepfo Kayole hari ukuntu abana bano bana bari hano mu bihugu twahungiyemo cyangwa se turimo baza bagira inshuti kandi bo buriya umwana wayobye ngo wayobye inzira arihuta niyo bikomeye abana b'iki gihe hari igihe agenda n'abashuti ubona nyine batari bameze neza batameze neza namba ukamubwira ni nyamara bari abantu ntabwo ari beza ushatse wabareka umwana ntiyumve ukabona nyine asa nkaho urabizi uyu mwana uri muri adolescence afite amashagaga menshi ayumva yuko ari we uri mukuri umwana rero ajyana n'abantu kandi ibaze ko abantu bajyanaga n'abari bo bamukubise baramusetinga neza cyane bakora amakosa ariko ni ukuvuga ngo wewe wa mwana we mutoya tujye tugerageza byibuze biragoye ko nokugambanira Eric byagorana cyane nokugambanira kubera ko duhuye ahantu henshi naho umunyagihugu arakugambanira kandi kugira ngo akire kandi gukira kwiwe ntacyo bimubwiye wowe so rero reka twebwe reka tuvuge gutya wenda turi buze kurangiza kino kiganiro bwana munyamakuru ni ukuvuga ngo turasaba mutualite y'u Bugande ishaka uburyo yinjira leta y'u Bugande ibasobanurire ibibazo n'impfu abaturage bambarara caka hehe bagenda bapfa zidasobanutse n'abacunga umutekano ntibabashe kugira gute ntibabashe kubikora neza ngo bashakishe impamvu ziriya mpfu ziri kure investigation bazikore za autopsy nk'abanizwe bazikore bafate bigaragare ko kuko nimba umuntu yanizwe biragaragara cyane biragaragara aho yakoze iyo bazanye bagakozaho umuntu bamenya wa muntu sibyo urambwira ngo nkuriya mu mama nimba batarafata abantu babikoze ngo babafunge urumva se urambwira ngo kandi apolisi yaraje ibizeza yuko izabikora so ni ukuvuga ngo nibabikore mutualite nibyo nababwiye ngo twebwe hano ni urugero nabetanze ndavuga ngo urugero hano twebwe barabikoze bareba abana bacu uburyo bagenda baba nabi bakinjirira Corinne wakoraga hano bakamugurira akantu akamubwira ati nyabuna abana bacu suko bamaze kugera hano baraharibika ariko ndagira ngo tukigera hano babonye ko ari abana beza batagira gute arabibona koko ariko arababwira ati arabangiritse uzoza tubwira kanga gatatu umenye ko tuzomurasa nta mikino nabo bakabyemera ariko niyo barenganaga umuntu warenganye hano umuturage abantu ukamenya ngo bari abantu bazandenganya iyo tuhanyuze baratwiba ibiki na biki yagendaga agakora agasanga koko bazabibwa
akahasukura ku buryo wagaze uhanyura ubu nyine urahanyura kandi yaragiye ariko yasukuye umuhana wo moja umera neza. Ubu turagenda 24/7 higeze kuja Kayore asukura umuhana wa hariya Nyamavira. Ubwo rero nivyo rero tuba dushaka ngo mugende mwegere ubuyobozi ku bundi Bugande mubwicaze mubereke karengane sivyo mubereke ABCD mubabwira ico mwifuza ko turarengana muri Kongo aho turi wacu turishwa Bubozo ari iwacu none se naho duhunge naho dukomeze naho twicwe imfu zidasobanutse. So rero ninjewe niyo nama nagira Siberika cyangwa se mutualite y'abanyamurenge hari Uganda kandi bicare barebe ico kibazo bakirebere hamwe. Ndizera ko mbese leta ya Uganda ishobora kubakemurira kandi banatse appointment yo kubona n'abayobozi nziko byose bidashobora gutwara igihe kirekire ariko babonana n'ubuyobozi kandi bukagira ico abafasha. Rero reka tubabwire ngo ikiganiro n'amakuru yacu twari tugibagejejeho dukomeza kwihanganisha ababuze ababo natwe ubwacu famiye n'ubu nivana ndahita nja mu kiyo bwana The King twabuze ejo umusaza hano Kayore umufamiliye ubwo rero mu kandi kanya naja mu kiriyo kugira ngo tuje guha pole hari umusaza ukuze ubwo rero so rero nukuvuga ngo dukomeze duhe pole bari kugenda babura babo sinzi nabonye tari muri Amerika sinzi nabonye tari he rero dukomeze twihanganisha ababuze ababo kandi niko isi imeze niko iteye ino si turabageni turabagenzi byanze bikuze twese ndiyo mustari gusa no kwihangana no kumenya Imana kugira ngo tuzabane muri bwa bwami bw'ijuru. Gicaza avuga rora ni ukunda kuvuga ngo ngono muri ntuze ngo tuzobana. So rero reka tubabwire ngo bye tuzongera dusubire murakoze cyane.